Možete zamisliti kako nas Kaluđere gledaju, a još malo ćemo, jer mi smo malo prošetali po slovenskoj plaži prije 2-3 mjeseca. Ako mi to inače ne radimo, vrlo rijetko, znate, dobar dio naše bratije prvi put išao do more. Hajde malo da prošetamo. Nema turista, nećemo nikoga plašiti, onako malo uz obalu, penzionerski, ruke na leđa, bez ikakve obaveze, ništa, samo šetnje. I posle vidimo da je to izazvalo reakciju, razumijete? Čak je to bilo tamo navedeno kao jeziv događaj u Budu. To da su nekakva čudovišta, znate, izašla, znate, i poremetili su mir grada, znate, ili možda najavile neku lošu sezonu, znate, ili malo poremetilo one šamanske, jer tu vode šamane sa rašljama da vide gdje ležaljke da postave ove godine, znate, to ide dokle, mislim, ono, ajde, šta da se radi, da im to dobro, znate, izbajaju, ne bili posle bili, vidi Kaluđeri, znate, pocijepa smo im onu mrežu, razumijete? Baš je tamo bilo, neko nam je to poslao, neko nas je tu snimio, pa kaže, baš ovako kaže, jezivo. Što je to tako jezivo? A što bi bilo da smo krenuli malo, znate, ofanzivnijem aranžmanu, sa sve krstovima, barijacima, moštima, kadionicama, svetinjama, da smo stvarno krenuli u litiju. Što bi onda bilo? Kako bismo to nazvali? Jezivo. Čovječe, i to pazi, naš narod, monasi, Bog ti pomogao pa. Naš narod, monaštvo, čoveče, pa to je dika našeg naroda, se ponosimo monaštvom, da nam nije monaštvo, ne bi nas ni bilo, razumijem. Ali, danas je to u sred Budve jezivo. Pritom, mi smo, znate, tu bratija koja živi u ovom gradu, znate, nismo mi došli od nekud, nego mi smo tu, znate. Hajde, da kažem, sugrađani. A vidjet ćemo, brati, ovu sezonu možda i preguramo, ali sledeću moramo biti spremni na sve. Vole, ti malo skratite tvoje šetnje, razumiješ? Ili prođi neku obuku, vidi. Ako malo vidi neki zahvat, neku polugu ili nešto. Ili nekakvu alatku priručnu da imaš dok ne dođe u nadležne službe. Jer vidiš, deca su aktivna, alergična na Kaluđera.